درباسی کۆنیە دەبن نزیراکێشلمەم پسپۆری پەیوەندیە ناودەولەتی ji کۆنیا لەگەل منە دەمباش کەکێ نەزیر کەک نەزیر پشتی 4 ساڵ و نیڤان civînd navbêhna Tirkiye û Yunanistanê de li ser astekî bilind dest pêkirin niha li aliyê medya Tirkiye de çi tê gotin agahdariya te gelek baş li ser heye lê li medya Ewropayê de jî tê gotin ku bi taybetî girêdayî pirsgirêkên di navbêhna Ankara û Atîna de li ser wan deverên derya navarast ku Tirkiye ji xwe re kiribû babetekî gelek giring keştîrê kiribûne wê dirê tê gotin ku Tirkiye gav paş ve avêtiye û ew yek sedema wê yekê ye pêwendî di nav aliyan de dest pê bikin. Nirxandina te ser vê babetê bigirim, sekna her du aliyan tu çawa din? Belê yani pirsgirêkê di nav Yunanistan û Tirkî de hem evê dîrokîn ev zamanekî dirêj e yani di sed sal bêhtirin hani pirsgirêkên nava de em em bêjin 5-6 sala 4-5 pirsgirêk henasin hemûk jî tev de girêdayîne yek ya pirsgirêka Kıbrısê ye yek ya tev pirsgirêk tev nav deryaya Egeyî de ne ya Refîqa Erdê mesela dibêjin Yunanistan dibêje em ê kine 12 mîl ê wextê kine 12 mîl Tirkî jî dibêje ev Refîqa Erda me namêne wekî dî em weke di vê deryaya Egeyê hiç bê weke nav goleka Yunanistan ew wê qebûl nake ya dî weke qeda aboriya minhasir gelek ser vê zaten ev ya me bêjin gaza natural wê dirê ya gotina wê hemîk li ser vê meseleya xeta fir heye dîsa ev jî pirsgirêk nav wa de ya ev tif pirsgirêk eslî wê hevdû ve girêdayî ne gelek em ê bêjin pirsgirêkên nav Tirkî û Yunanistan de li belag û Yunanistan û Kıbrıs ev nakê di nav Yekîtiya Ewropa de ne têkiliya Tirkiye Ewropa jî ser vê yani aboriya wê ser wê jî heye wekû gotî bandora wê ser heye ev nakê te bi hemiya siyasî dîplomatîk aboriya me bêjin gelek aliyê vê pirsgirêkê hene Tirkî tebî niha ji belag û aboriya Tirkî nabaş û krîz tê de heye krîza ya aborî heye ya siyasî heye ya dîplomatîk heye Tirkî dixwaze hino gova jî va pirsgirêkê xwe hindir û dijî Kekê Nezîr tu zanî babetek heye ku niha di raya giştî de gelekî li ser tê rawestandin bi taybetî lê Tirkiye ku Tirkiye pêwendiyê xwe li gel Yekîtiya Ewropa gelek baş bike gelek pozîtîv bike heviyekî ji alî berpirsyarên herî bilindên Tirkiye ve bi taybet ji alî serokkomar ve ji ber gava serokkomar dibêje ji xwe tevayiya desthilatê wekî wî dibêje li Tirkiye niha li pêwendiyên Tirkiye û Yekîtiya Ewropa çima Tirkiye sekna xwe beramberî Yekîtiya Ewropa guherand ew êrîşek û li hemberî Yekîtiya Ewropa de hatin kirin beramberî Macron beramberî Hollanda beramberî Nemsa beramberî Yunan beramberî Swêd beramberî Portugal beramberî İtalya her roj êrîşê hemberî welatekî de hate kirin ew ziman çima hate guhertin kek Nezîr weke me gotiyanî ev krîza hindirû da krîza ya aborî heye ya siyasî heye weke niha me bêjin alîkariya wa jî kêm kir yani gel zehf alîkariya hikûmetê jî nanake çimkî ji bo vê krîzê heye ji bo pandemiyê gelek pirsgirêk nava xwe de derketin ê zanî got çareseriya wa jî demokrasiya û Yekîtiya Ewropa bêhtir feyda wê an wê ser va krîza wê çêbê ji bela wisa Tirkiye dixwaze got vê biguherîne wekî dî hilbijartina li Amerîka jî tabî yek demokrat hatin Biden ew nakê tevê jî li ser mafê mirov û demokrasî disekinin zanin got ji Ewropê de Yekîtiya Ewropa jî wê bêhtir bi ser Tirkî sekinê êdî dixwazin got hêwilo zehf
اني درفا جوهي ولو زعف ولو تحف ندانن دخازن جو بخوتش نابكن كميزن اني قوتنو تشكرن نيا عينيه شردو جدايا فنها قوتنا ميزن كحقا جتشتن ويتشبن ان تشنابن يكيتي اوروبا جا امريكا جويل غورا كاتركوي تشكيو تشناكو وميزن القوتني وتني ميزن يعني كيكي نزير جاليه يكيتي اوروبا وجاليه امريكا جيف حلوسيلي جاليه يكيتي اوروبا جيف حلوسكي وساهيتي قوتنكم تركيا دسكناخه گرێدای رووسیا ئیران چین ئەو جیهان و ڕۆژاوا و ئەمریکا دە نەزەلالە هەر بەری دسێ ڕۆژە ئەنتۆنی بلینکن ئانی زمانکو ترکیە قاشۆ هەفپەیمانێمەیە لێ لەسەر عەردێ پەیوەندیە وێ لەگەل وڵاتێک و دژمنێمەی سەرەکەیە هەری زێدەترن چاوا ئەڤ یەک دبە یانێ تڤان پەیاما چاوا دخوێنێ ئێ ئەمریکا هر وهاجي ايه اكيد يا اوروبا. بله. طبعا وكا في 4-5 سالن اصلي وكا قوتي تكليات تركيا وامريكا تكليات تركيا واوروبا قالك بسكريت والسوادا بو هم ياسر ديمقراطية بنافا خدا هم ياسر مافي مروفا هم يا بسكريكا كردي وكي دي الهرمجي الروجافا وكي دي ليبيا انها الدريايا اجيب باليونانستان را اف سرفاكا بسكريك عسكري بهتر تركي سياستك نزيكي روسيا و ايراني بيش ودبر لبالي هنجي ترامب يعني ترامب سياستاوي سياستك بهتر سر عبوريه بو زعف دبلوماسي وسياسته فهم ندكر عسلوي ووكي دي جويرة جي ندرت يعني تجارة ترامب ناف قوتني خود بحث ديمقراسي وما في مروفا نكريا زلامكي وصابو باورياوي بديمقراسي وما في مروفا فنبو وزعف زرار دا دنيا جي زعف زرار دا امريكا جي اصليوي لبالي نهاج بلاغو الديمقراط هاتن بلينكن وكوغوتي سرفا مثلا قالك دسكني وزير امريكا يدرفا ويش تركيا ربيجن سياسة خوزلال كتيل رخيمي أنتي رخيواي ولود نافح وليد بمين جان رخيوافا جان رخيمة في بيت نامناتو يدي لسياسة تنازل على بريا غورنجي وساقوتن هاجد بيجن يعني تشتاد فكرم تركي وسياسة خو غوريني لبلي ويتش كاسي غوريني هم ويجبين زمان نشاني مدرن همون كاري كسين تشتكي بيجي بيتشخاصي ويستطاوي ايغو هارتن كك نزير هر وها من دخصص بزانب منها ايرو تزانيكو جوين او وزيرين دروين يكيتي اوروبا البروكسل هيا بابتا تركيا بابتا كي سركي في جوينيا وزيرين دروا الجور بروسيسات يكيتي اوروبا دجاري وزيرين دروا آمده کاریا دکن دگهن بریاره که دورا وی بریاره خو پیشکشی لوتکیا سروکن یکیتی اروپا دکن نها ترکیه بیجه از دخوازم پیوندیا خلگل یکیتی اروپا گلگ باش بکم اما دم پروسیا اندامتی بردوام بکم لی کریترین یکیتی اروپا گلگ زلالن که نظر 27 ولات لسروا کریتران لحو دو کرنه قالوا تركيا آماده وان كريترين يكيتي أوروبا بالراستي بجحبينا يعني تركيا ونزانن بريانها بشة صالة أصليوي قالك نزيك بوبو قالك نزيك بوبو قوا كريترا بينيجه لي بيشترا وقتي بري خدا برخي مها بيفو وسياستا هندرو بزحف سر سياستك دجوار بيش فبر وديمقراسي وما في مروفا دوركت أفناكي حميك خوستنا حكومتي هكا حكومة بخوازي وبيجن السياسة عيني حكومة يعني برينا بيش الصالة جديسة عيني سياسة مدابون عيني حكومة بون يرجع عيني السياسة وانا عيني اللي بلي جبلا وصاقو بخوازن كارن سياستك دي سولو باش ديمقراطيك وسر ما في مروفا بيش فبدن وليخو اوروبا بيش فببن بله گلک سپاس که نزیر آکیش